koba roro gwechinda nabo igo guchunyara koba gusaganwa kwa abantu chinda nabo igo mono ase musingi bwa abana bake bari gati y'emyaka ebere nabo gwike emyaka akianda nigo kyanyara koba gotebekana unangendo kile ase musingi bwo botaka nabo igo abebori abaria bataranyara koba gwechoka na senjere ndonge eri kweneke obochenu bwo yanya koba gokonya abana bunabwo jinse moto nyara ko batugwetera na nchebene nigo twanya ko batukwenekyanga obutaka nabo igo ogotebanga boronko nyara ko kuyirira emesingi y'abana bake abarataranyara ko bakwebanga boronge na bayiboli bataranyara ko bakwimukya amachiko nabo igo kwetenera boronge batigira abana bunabwo gusaganwa n'echinda asenchera etalingia igaiga na se kenyoro gya ensemo ya kiamabundu asetonya ko batugutarira umucyuyo iga bwo muga kumakanita bunanya kundi aseto munyoreta se town ya Kisi agokora obosombi bwaye bwa mache nabo igo ogokora kigazi chinde ao nabo tuga mwire guika anaso mucyoye nyuma yaye kunyara kubaga kwenekigwanga ase mucyoye chinda ntiyara tuba kigosaga noro Bwana Nyakundi. Na sababu la kwanza kukuja hapa ni kumsaidia we control jiggers yenye imevamia boma lake. Sana sana ukiangalia watoto vile tuliwatoa kwa shule mali wanasoma Kisi primary, tumekuja nao mpaka nyumbani. Tuko na spray operator wetu ambaye ni Bwana Kefa, na asamaliza kuspray nyumba na natumia bedlam 200 SL. Kwa hii chupa ndogo lenye liko naye ni 50 ml, na hii inapatikana kwenye maduka za vet camps. Ukienda pale unaweza pata ununue na itakusaidia. Na hii inasaidia kuzuia vitu kama bed bugs, cockroaches and fleas. Sana sana kama jiggers inaletwa na fleas, na hiyo ndio tumekuja kucontrol kwenye hii nyumba ya ndugu yetu Bwana Nyakundi. Tusaa waweka tayari, tumeosha miguu zao na spraying tumefanya, ambaye Kefa vile mnamwona amejikinga vizuri vile inatakikana. Is our spray operator and is also the jigger attendant yenye anajaribu kusaidia kwenye hizi kijiji tupate wale yenye wako na hizo shida wasaidia kutreat those who are affected with the jiggers. So Kefa omobisa wa afya gusobwa bachenwa se county ya Kisi ni gonya tuko baga ko mwenekeria Nyakundi munanya ko bakwimukirige tambikiro gyo kwenekia ngonya ko baga gutwara kinsemo cyogo kigonyera kuba kigokora obachenu nabo igo kinsemo kigonyera ko bachi kwenekia nga nyumba ya ngo bayo komwa ensemo nero gutwara nyumba yaye nabo igo kwanya abana bayo gutwara obachenu ipate kuua hizo insects, ndio boma ibaki ikiwa ina hizo insects yenye inakuja kuataka hawa tena, because kwenye hizo miguu ni mali tu wanaenda kupata wa bari inside daily wa tage nini yai zao, na hiyo yai ndio inakuja kukua tena fleas tena ikuje and the circle continues. Na ndipo leo kwenye hii boma la Bwana Nyakundi mwenyewe na watoto wake wawili na madam tunataka kuwasaidia tupate kuona ya kwamba wamepewa treatment, and by next week kitu kama Tuesday tena tutarudi tuangalie vile hii boma inaelekea. The sprayer yetu mungino lengoro yo twatari ya dalinene ni ganya ko baga kumusaba Nyakunanya ko baga gwetwarira echo gusenyumba ya kibara eyatebetenge ya irire abana abugunya ko ba ko twara ko gosigwa gutwara ensemo yelisabeso ikiyanya liko bago tebanga utaba ogwecho asumucho yone kero kerie kebe abayigo chinde echo ngeri ento kere guchikuya nariga koro kibichangia otebenyewe twakonye lakini asibono iga usaba wetu nore nechingu linecho egera abantu mbarwa pero jibono ngoena na tole ngugwaka tole ryogo yogo itachinda inyombe yao ngobe kwere ngosiare rwere ryogo umongi nari yenjera ome muimo kiegeso nekego alafu mate gali umate bono moko boko ngwase chichirani chenye asengenje kero montato enda echo yakugenda simeteri roche mbrage go tunga yero chego sibia macha yiko kali go chimata ona yoro chitulio mubase ase kenyoro kya gusase chirani yao robona ye okugani waitongori nga rosiasi
kero kwa rosiri oicho tutebia sinale meru niga kero ntete gukoro kimbako ofisi yetu oicho chiche egere togokonye utware echo na intokero montake chingo byateba enyewe nyakundi na abana bae no mungno twabakonye na kioro cha mang'anani alikuwa temowe yewa kwanire wana okonya murankonye ngo cyukumwe kwa yuri yaho cyukumwe yaho okunya nkunye kana egero gwa kunyire kose toko koroseri memete yonsi no bwati toko gorera amabati oroche ncho yite tebeti Bono lene usto kuoro kyo bisi lakini yote daina ni ntagete gukunda. Yejo amnerega ejo na kunite mere ndeze tumukejo. Tujaga na sima nene kitemo na sera. Ndeze ndeza andi jina ngange. Bono eso kunye cho na bate sita. Bejo cha tebeta mam. Atu cha beke bechera nyanga. Oro so kubeke cho na bate sita. Bono yo ko joro mo to kunye se cho ye. Eko ga tibu tindando chi sa. Egete chiko ba chiko kolkweda. Tejikukira kwa nyoka usiri kuichira bwana alulu ko no no to ko ya kere nyinge alufia ko soka kwa kwete Kefa Keng'oina no mukoreri bw'obochenu ase county ya Kisii werwete naso gochena ko bagusiri chinde echo asanya ko bagakwenekia ogosibigwa kwa abana baiga ekerengo ase kerengo ensemo na abana baiga bachunyana ko bagutwara neryo batari kunyara ko bagusirwa na kiombe kindi gionsi ni gagoteba buna okobaroro ko obochafu kwa ase chinsema abantu bamenyete muno muchyoyo iga na kwireira abana bagutwara chinda egitaranya ko bachigusira ase kakire getambe. Majina ni Kefa Nyakundi Keng'oina, tuko sehemu ya Kiamabundu. Hapa tunazidi kusaidia familia moja ambao watoto wanaugua funza. Ukweli wa mambo ni kwamba Kisii kuna shida ya funza sana. Hawa watoto tumewatoa Kisii Primary. Kuna msamaria mwema ambaye alipata kwamba wanaenda shule, walipomwambia wavukishe barabara, alipowashika mkono alipata kwamba wanafunza kwa mkono. Akanipigia simu, ndiposa nikaenda pale tukaongea na mwalimu mkuu wa shule, akawakubalia, tukashirikiana na ofisi yetu kuu ya public health. Sasa tuko hapa tunazidi kuwatibu na kuwamwagia dawa na tunazidi kuwahimiza kwamba waangalie ni gobona sabire okobate sigwa kunyara ko bagoko baroro iri gucunyara ko bwo kwenike kerengo kiguru kyobochenu ndigutwara abana babwata maroro na asichinga kichago chimambia waangalie mambo ya usafi, maana tumefika hapa tumepata hawana hata choo. Tunajaribu kuwaimarisha jinsi choo ni muhimu kwenye kijiji, maana wametuonyesha zile miti pale chini kwamba pale ndio wanaweka choo. Mvua ikinyesha tena wanaenda kuchota maji kutoka mtoni. Hiyo tunakomesha, ndipo tumewapatia mafunzo na wamejua. Nere seguir ororo ase county ya Kisii monaso mutio o mechi tainene ase town ya Kisii konyara ko baye kwene kianga ogosirigwa kuwa chinde cyanya kuba chigosirigwa na ase seye kubate sigwa nebyombe bibiri bye serikali bitari bye serikali amo ne wizara ya afya ngori watari manyegetingeti ya Marietane Gilbert Kobi.